استودیو رادیو ریواز اف ام گودار و شوپینرین مهجال هر دری دنباش نادما پیشکش کرنا بلتنا دمجرمه دویا فرموسنوچا افسروک مسدد به جهر ما کردستان کار رولک سرکت چارا سرکرنا کریزا روجاوای کردستان ده ببینه جیکار وزیر براوانیا امریکا را گاند کو اگر هید هیاما 2 هفتین بینده داویترین خاکا سوریه جیر کنترل رخصنا داعش تروریست ده ورا رزگار کرن دنباش پاتریک شانهان جیکار وزیر براوانیا امریکا را گاند گور واشنطن اگر هید هیاما 2 هفتین بینده داویترین خاکا سوریه یا جیر کنترل رخصنا داعش تروریست ده ورا رزگار کرن آژانسا سپورتینگیا روسی لسر زار شانهان گوت کو ایدی او دورین سرکه یان جی باجار و ناوندن کو خلق لوان هبن جیر کنترل داعش ده نمانه لگور حساب شاهان جه 2 سالین بوری و تانها 95 صدی دورین بن دسته وی ده رزگار بونه ده هر 2 هفتین بین ده ببا جه صدی صد هفسروک مسده دبیجه هرما کردستان کارا رولک سرکه دچار سرکرنا کریزا روجاوای کردستان ده ببینه ریاض درار هفسروک مسدهش با کردستان 24 راگهاند که هرما کردستان کارا آلین سیاسی روجاوای کردستان جهف نزیک بکه بو نمونه دمار کفتنا هولری هبو روش لروجاوای کردستان باشتر بو پیوسته ریکفتنا کامینه به ریکفتنا هولر بسرپرشتیا هرما کردستان نوبر آلین کردی روجاوای کردستان ورا امضا کرن هروها ریاض درار گوجی رولا هرما کردستانی دیچاره سرکرنا کریزا روجاوای کردستانی ده گلک گرینگ بباندوره بریارا شاندک جنونرین رخصنین مافناسیین کردی لگل کمیته وکولین ناف دولتی جوینه که لدار بخن جدرکه جدرکه طیبش ریبازر راگهاند کو بریارا ایرو شاندک و جنونر 5 رخصنین مافناسیین به سردانه که بگنا باجار جنیف لگل کمیته وکولین ناف دولتی یا سر به انجمن ماف مروان و بجوه لگوری جدر داخویا کرن کو دجوینه ده نونرین رخصنین کردی و بلگیا درباره بن پیکرنین کو العافینا روجاوای کردستان تین انجام دان را دستی و کمیته بکن لعفرینه ولاتی بناوی کامیران جیبو جبر برینن خوین گران دنه خوشخانه گده د ترکیه شهید بو کو او ولاتی د 16 مهده تقینا بازار انگوز سوقا حال دهاتبو ارجمانج کرن و نافن دا باجر ماینک تقیه انجام ده دو ولاتین عرب جانخوا جدستان تقینا ناوندا باجر عفنی کود 16 چلیا سال 2019 لسوق الحال باجر دا رودا بو و پیده او لخوا گرتو بو هنجی ولاتین سیویلین کرد باجا و تقینی ددن یا هری داویه جی ولاتیه کی کرد کود تقینی ده هاتبو ارمانج کرن جبر برینین خوا لنخوشخانه که ترکیه ده شهید بو جدرین خوجه جناوا باجر عفنی راگهاندن کوالاتیه بناو کمیران زیبو کو خلک گوند آوراز نافچای ماباتایه جبر برینین خوین گران دوه لنخوشخانه که ترکیه ده شهید بو د 16 مهده تقینک باجر عفنی هجاند د انجام ده هجمارک جوالاتین کرد ناوبرا شهید و بریندار بون پشتره پیده او تقین به اپراسیونه که لدیجی گروپین چکدار بناف کر لیل گور دیداوان و چالکوانان به تن سیویل ببون قربانی جبرکو د جهه تقین ده لسوق الحال عفرینه تو ناوند یان بارگهین چکداران تو نبون به تن سیویل کاروبار خواه بریوه دبرن لالیا کی دن لناوند باجر عفرینه ماینک به تراکتور کی ده تقیا د انجام ده دو ولاتین عربین کول عفرینه هاتنه بجه کرن جیان خوش دستدان لگور جداران کو دو ولاتین عرب دما زویا ولاتیه کی کرد لکیلک دبستان فیصل قدورا نو لسر ریا جندریس جود دکرن ماینک بوانده تقیا د انجام ده هر دو عربان جیان خوش دستان لنافچه شیجی چکدارین عمشاد هجمارک جولاتین نافچه و گند خلیل و چاقال و قرم اطلاق کوم کرن و لسر هر کسی کی $1000 امریکی به بهانه تکلی و اندامتیا پیده سپاند لعفنا روجاوای کردستان روجک به سر ولاتیان را درباس نابه بیکو پارا خواج بن پیکران نبینن و هر جهه کی به پرل سر ولاتیان تینه سپاندن و دو بجارده لپیشیا وان هنه داینا پریان یان جستو خارکرنا جلیدان و اشکنجه د انجام بویرک هاتو چونه ده جوان بناوی محمد سرحان 26 سالی
لەگەل سێ هەڤالên xwe bûne قوربانî li welatê Swêd. Ciwanê bi navê Mihemed Serhan لەگەل سێ هەڤالên xwe bi otomobîla xwe rastî barhilgirekê hatin. Di encamê de Mihemed Serhan û her du hevalên xwe jiyana xwe ji dest dan. Hevalê wan yê çaran jî bi dijwarî birîndar bû. Li gorî zanyarên rêbaz her çar ciwan penaberên Kurdê Sûrî ne û ji bajarê Qamişlo ne. Heft sal li ser şehîdbûna ciwanekî Rojavayê Kurdistanê li ser destê rejimê li gundewarê Şamê derbas dibin. Di 29 Mehayekê sala 2012 de Şêrwan Cemîl Hacî Kobxwe bi pileya reqîb bû di leşkeriya neçar ya rejimê de li ser destê milîsên serbrejimê ve li bajarê Zebedanê yê li gundewarê Şamê hat şehîd kirin. Şêrwan Cemîl Hacî ji gundê Girêpirê yê ser bi bajarê Çilagayê Rojavayê Kurdistanê ve ye. Sala 1988 ji dayîk bûye. Kurê mezin bû, bavê wî jî beriya wê bi mehekê di encama bûyereka trafîkê de jiyana xwe ji dest dabû. Serokwezîrên Lubnanê ku bi pêkanîna hikûmeta nû ya Lubnanê hatiye spartin, dibêje rejima Esed rejimeke terorîst e. Di kongreyekî rojnamavanî de Saad el-Harîrî serokwezîrên Lubnanê ragihand ku ji destpêka damezrandina rejima Sûriyê rejima Esed بنەمایên terorîstî hatiye ava kirin û niha jî rejima Sûriyê bi temamî wate rejimeke terorîst e. Her wiha Herîrî eşkere kir ku hikûmeta Lubnanê rêgirî li spîkirina pereyan ku ji aliyê rejima Sûriyê ve dihate kirin girt. Rejima Sûriyê parej bo grûpên terorî spî dikir. Ji destpêka şerê Sûriyê di sala 2015 ve bi sedan rojnamavanên Sûrî rastî binpêkirinan hatine. Ji aliyê xwe ve Kombenda Rojnamavanên Sûriyê raportek di vê derbarê de belavkiriye têde binpêkirinên sala 2018 yên ku li dijî rojnamavanan hatine encamdan eşkere kir. Kombenda Rojnamavanên Sûrî raportek derbarî binpêkirinên ku di sala 2018 de dijî rojnamavanan di Sûrî de hatine encamdan belav kiriye. Li gorî ku di raportê de hatiye, di sala 2018 de guhertina şikokê ve di cor, şêwe û hejmara binpêkirinan de hebûn. Bi taybet di kêmkirina hejmara rojnamavanên ku li Sûrî serdestê aliyên nakukdar hatine kuştin. Kombenda Rojnamavanên Sûrî eşkere kir ku hejmara rojnamavanên Sûrî yên ku jiyana xwe ji dest dane, di dema kopkar û erkê xwe yê ragihandinê radibûn di sala 2018 de gihiştiye 11 rojnamavanî. Her wiha hejmara rojnamavanên ku ji destpêka şoreşa Sûrî di adara sala 2011 ve ta dawiya sala 2018 445 rojnamavan bûn. Her wiha hejmara rojnamavanên ku ji destpêka şoreşa Sûrî di adara sala 2011 ve ta dawiya sala 2018 445 rojnamavan bûn. Kombenda navbûrî ameja boyekê kir ku di sala bûrîda hejmareke mezin ji rojnamavan û çalikvanên Sûrî ji devera Xota Şerqiye parêzgeha Idlibê gundewarê Hemsê ji ber metirsiya binçavkirina wan ji aliyê rejima Esed ve ji mal û cihên xwe derketin û li parêzgeha Idlibê koçber bûn û serbar kir ku di sala 2018 de 32 rewşên revandin û binçavkirinê hatine encamdan. Kombenda rojnamavanên Sûrî di dawiya raporta xwe de aliyên berpirs di ber binpêkirinên ku di der heqê rojnamavanan da li Sûrî di sala 2018 de hatine encamdan eşkere kir. Di serê wan de rejima Esed ku 27 binpêkirin encam daye û grûpên opozisyona Sûrî 21 binpêkirin li dijî rojnamavanan encam daye û desteya Tehrîr Şam bi 9 binpêkirinan rabû. Her wiha li deverên Sûrî yên dibin kontrola Tirkî de 7 binpêkirin dijî rojnamavanan hatine encamdan û 5 jî li ser destê çekdarên PYD hatine encamdan. Serbarî yek binpêkirinê ji aliyê Lubnanê ve û 8 binpêkirin ji alî Nas ve hatine rûdan. Ji destpêka şerê Sûrî di adara sala 2011 ve rojnamavan û çalikvanên Sûrî rastî binpêkirinan tên welatê Sûrî di sala 2018 de dirêzbendiya cîhanî ya azadiya rojnamageriyê di pilleya 177 ji koma 108 welatî de bû.
گودار و شوپینن ریباز بولتنا دمجمیر دو بداویات سپاس بو شوپاندنەوە هەر شاد و بەختەوەر بن